Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Hipa uñikunawan trabajaqkunamanta mañashun. Kay tukuy watakunapika kankunaka ñamari yachachikkunapis kana kankichik. Chaypak randika Diospak shimimanta punta yachachishka hawalla yachanakunatamari kankunamanka kutintak yachachina tukun. Chakishka mikunata mikunapak randika lichillata ubiaq shinamari tukushkankichik. Lichillata ubiashpa kawsaqkunaka kashkata ruranata yachachik Diospak shimitamari chuchuku wawakuna shina imata mana yachankichik. Ashtawanpish hatunkunallami chakishka mikunata mikun. Paykunaka ima alli kashkatapish, ima mana alli kashkatapish yachankunami, chaymantami allita agllanata yachankuna. Hebreos 5:12 manta 14 kama. Kawsaypak wakin balik aglllaykunaka chunga pusaq watakunata charishkamanta ishki chunga pichka watakunata charina punllakunapimi kan. Chay watakunami agllanchik imata yachanata, ima kanata, wasimanta llukshinchik shukti lugarman rinchik, mana kashpaka piwan kasaranata riqsinchik, chinallatak kasaranchik. Madurez manchayanaka mana hawallachu. Shinakajpipish hipa uñikunaka chay ñampika mana paykunallachu rina kan. Ñukanchik congregaciones iglesiaskunapi, hatun tandarikunapi, uchilla tandarikunapimi pikuna kashkata, shinallatak Dioska pikuna kachun kayashkata entre nigakuna. Chay tandari pikaqkunami makitakunga ayudanga yachachinga, ashtawan khuyaypi uñachunkuna, kashkata entendechungkuna, Cristo Jesus manta ashtawan paykunaka riqsichunkuna, chinallatik uñarishpa katichunkuna. Efesios 4:15 nin, ashtawanpish ñukanchikka kashkatata willashka shimikunatami khuyaywan katishun. Chashna katishpami umashina mandak Cristuwan tukuypi wiñashun. Chaytaka rikuchikunkichu kikinpak kawsaypi. 2 Timoteo 2:22. Hipa uñikunata urmachik munaykunataka kanmanta karuyachinki. Apunchik Jesusta chuya shunkuwan mañaqkunawan kashkata rurashpa alli krishpa, khuyashpa, sumakta kawsashpa katilla. Tukuykunami ministinchik espiritual yaya mamakunata charinata. Paykunami ñawpashpa rinkuna Jesusta ñukanchik imashina katinapika. Diosta mañashun y a Dios kachashpa katichun espiritual yaya mamakunata hipa uñikunapaq kawsaypi ayudashpa alli muyuta tarpushpa katichunkuna. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.